tuna uhakika naye, tuna uhakika naye. Tungekuwa kubahatisha tungesema lakini sio, lakini mimi nakwambia leo nina uhakika na Yesu wangu. Kama hujamwona Yesu, njoo urudishe matendo ya Mungu aliyonifanyia. Kuna mtu mmoja akasema kama imani yako ni ndogo, basi chukua kwangu. Kama uelewi, mtu mmoja akaniambia leo, hebu tazama dunia na pepo lijazavyo, dunia inapendeza, kama kimefanya Mungu kwa wakati wake. Siku ya tabia, kuna siku ya mwisho inakuja, siku ya kulia na kusaga meno, ambayo watu watakutana, watu watakutana, watasema yuko wapi mtumishi ambaye anatusimulia habari za Yesu, eti tupate kumpokea, tutashangaa hayupo. Maana ya Biblia inaniambia siku ile utakuwa kulia na kusaga meno, watu watatamani wahubiriwe leo kwa dakika moja, lakini hawataweza. Nini? Kwa sababu watakatifu wataondolewa. Sikia siku ya unyakuo, wangu leo hamchuki. Tuko siku za mwisho sana, malisha kusema tuko siku za mwisho sana.